Assalamualaikum. Zina pembuka kata terhadap kisah umum kena monet di Makkah. Tapi pun ngalampuka aku di rompok sunyi ni semakung ni dibaca sikam kilu mahak ni pangkal kata bismillah mahapai jamakuti sikam numpang bubala hagang wako adok ji gegoket kumbang cawa di dalam ada sentafi haga nyampai ko cawa di dalam adokan sinji pun aduh tonggok masani begokok di dalam adat kakumung talaga bunyi batik bang kampulipat batik bang kampulipat pun dudung gobek dipakai tanda sebatin ngayu kadu adat cak tumpai kahumung tanah ditabuh aja canang kebunyi suara jak makga sikin duanya nang ji wat ni hansai ngayun ya wat ni hansai ngayun ya pahe asal ni canang sinji mak hitung buat tiga kimanihan ngayun ni pengikan pimpinan maga pun apa pangkat unyin ni bagong unyin penggawa jago suku unyin ni pandia pagusara nyalingap kanan kiri jejama kamakaya onggokan demi pagi telekop kon di jejama tinju si Ismail ji sina maksudnya waca sebab hadu gantaji ya kepala penggawa pun anja si Ismail ji kadu pantasnya dia aduk kadu disaji pengiran badah mangga pun gelar aduk ni Ismail sinji tiada pun kanji jamanga makaya aduk ni Ismail sinji jatuh pangiran badah mangga pun lanjut ni sedang husni suara ajak makga kita ping salan ni ku tahu lah tan huwa jualan di lamban ni ibu di dalam istana pendamping di bakas ni istilah sanak ganta harapan aliwaki khusus batin dijasal sanang sinji jairu hatu makga aduh himpunan ini keputusan nana cukup dilompas titi yang makga bagum siap lain masa tembeli aduk sinajak tumbai ketuhun ajak sekeci kenyiram jamar pandai
Ketika Febria pai pokok ni pembantu kabji ganta kado pasti ni kado agung pengayom magda pun kelam ni Etika Febria bapai ni Ismail Sinajero. Wassalam akhir kata makna kadu didengi wawancan kadu dibaca adok ni kadu pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.